uyabona ngumthanda umuntu othi esitshena ukuthi sihluphekile kodwa abethuka nje ekhuluma abantu esikhundleni sokuba sitshena ukuthi ufanele ukuthi senzeni ukuze siwine ukuze sikhululeke. Uyabona loo nto? Wala ama-politicians mayeke sukuma nje thuka abantu mina akuyona ipolitiki leyo. Politiki akuthukwa kuyakhulunywa ngama-facts kulabo abafundile nina iqhiqhi. Lalelani-ke ngoba ngithanda ngikhuluma nje khuluma kancane. Uyabona thina abantu abamnyama sacindezelwa kusukela kusekhona into okuthiwa yigqila kwaba khona enye into kwakuthiwa konje lamazwe ayithatha intokuzana